Ngina ku SENETA wa kaunti ya THARAKA NITHI mwenda Gataya no retio bisi chionde cha thirikari irinenganagira kigina kia basari gutigira ote murito gutaskuru ni wagibo bisi akiuga ni babatere kwe wambeche ukagite no ka SENETA ojo uria niwe kipindi kiawe kia mbere na akathite ora warigitine kiu na nandi ni minister wo karia bwande ne professor Kithure KINDIKI ni URITI bwawe bwangugi akiuga NAUMBANITE kiri kurigiria maandamano kiama ya AZIMIO. Samuel Geishma na Chiotareria. Ikiaboni ya gukomana na aciari ya cukuru ya secondary ya Ikawa irairi wadi ya Mugwe ara SENETA wa kaunti ya THARAKA NITHI mwenda Gataya auriti obichi mwanya mwanya iraciejanaga basari kiri aritwa itigire ati gutire murito akauma cukuru nonto bakwagambia cakure ya bichi. Gataya ariuga ati weta SENETA agatigira ati thirikari nene ikurekeria mbia kiri kaunti no ira ibatiri kuguna akari bareo aritwa baraba umite michita kwibumbira ariti ndeto ino nyuma ya mwarimu munene wa imbia wa cukuru ino Robert Mwaniki Wachira utarania mathina nkutho mara aithirite cukuru ino irio thina ya ana guta cukuru nyuma ya kwingatwa nonto babichi arainde Wachira augite ati gutire murito wa cukuru ino akaregerwa kurutha igerio nonto bakuremwa ikore ya bichi. Ciana mbingi muno itie na mbesa cia kureba fees kogo kwina ciana nyingi muno ndirethiria cie mucino ndo wa problem ya school fees ndethira nacio irathi cie in a very bad state of infrastructure ko no twende assistance in rebuilding our classes, repairing them, especially flooring, roofing and coloring. Alafu pia our laboratory situation timbega muno no twende some facilitation in equipping our laboratories, the general empowerment, our kitchen pia inataka some repairs, our girls dormitories ndongiata kidogo kono aturombe assistance from any corner to assist in that area. Utire mwankonge thirikari national ya ruta meja chonde Nairobi chia counties mbua kuangetangaza kwamba gutike ngotora kia THARAKA NITHI Nairobi all the monies have been devoted to counties na branka romba administration ya THARAKA NITHI county na county chonde cha Kenya non to an aspect ya bursaries MCAs but we equipped ba ngorombia cha kugana nonto MCAs no kumba ku identify aciari bara na thina na bawe na thina kiri ntura yake. MCA wa wadi no Jacob Muremindeke oraijekene muno takiriko noe augite ati thirikari ya kaunti ni rutanirite gutigira ati aritwa barabara na obatu bakwegwa mbia cia basari ithirikari ya kaunti. We are limited in terms of resources and the functions ambazo tuko nazo, but we have seen this time that we are going to double the amount allocation ya bursaries. So that is the commitment and it is in the budget, and I'm sure that we are going to reach more and more students. Mwarimu Wachira na pete aciari wirane bogucokia cukuru ino rayari imwe ya cukuru ira ciatongoragia igerio ni bya KCSE ndeni ya kaunti ino. Tiaria turethiria cukuru ete mean score of 5.1 ndo kinya tukithie na mbere na to produce a mean score of 6 point something this year, and moving forward every year nitukora tukiongerea mean score of +1 kinya tukinya area Ikawa high school yari ndia yetagwa Ikawa high school at the highest level ya ngirore cukuru ya na mean score of 8.1 na nitwenda tukinya hau na tubituke bagugo tukinye iguru ria hau. Ikiathonio eke ara SENETA Gataya akathiritie wira ya minister wa ukaria Professor Kithure KINDIKI ya kunyithanyithia inya ya maandamano kiumia iki. Mzee wa maandamano tumemkemea, amejifungia kwa nyumba, amejaribu kuvuruga amani kutoka siku ya Jumatano. Lakini ile bahati mzuri tuko nayo, ile serikali tuko nayo sasa hivi ni serikali iko sawa zaidi. Si mnajua nani ameshikilia serikali katika idara ya usalama? Si ni kijana yetu. Huyo sasa amemweka kwa kona kabisa, na tumesema kwamba lazima Kenya irudi kwa amani. Tafadhali kijana yetu na Mheshimiwa Rais wapigiwe makofi pale wote. Nkiripotera Wero Njuma kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geishma.